apal tuh mana ya? Aki-aki ngajeleng indah, ini dipas-pasakan. Hati ini takkan pindah, walau maut memisahkan. I can fly. I believe I can touch the sky. Mana bisa patun tuh? Tai ucing, tai kuda. Pusing atuh dah. Wadadang ternaon? Keur gosep jang. Ari wadadang bisa pantun tuh. Aya jang, aya toronton bawa tutut, anu nonton goreng patut. Naon? Pantun. Beuh, marisa aing pantun mah. Aya pantun kan awewe aing. Oh, awena tuh dah. Nanu awena. Kala, mana ya awena itu? Tuh aya tuh. Kuran. Neng. Ka dieu. Apa bang? Ke Malaysia menuntut ilmu. Arisia, aku cinta kamu. Nih, gue punya kaca. Kaca. Tapi dambungan lagi. Kamana hayu? Tapi orang minta pantun heula. Aya bisa ge ngan saeutik. Arek moal ye dengekeun. Mari banget deh. Siapa? Dengekeun. Akang etek, kacang etek. Mukul belut, tapi walungan. Akang getek. Kira cabut tapi dalaunan. Ayo berangkat. Ini kan naon? Bisa pantun tuh. Oh bisa dong. Pelangi di matamu, ujung mengiai kamu. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Si ke Singaparna pulangnya lewat nagrek. Kamu cantik, mempesona, sayangnya pergi begit. Bisa. Saha bisaeun? Oh, kan anggrek, meuli cupang, nyimpang heula ka Cikampek. Kamu cantik sayang, Bu Kelek.